Amwe mwika kaunti ya Makueni nimenda gavana wa kaunti Sumu Tula Kilonzo Junior wamena nzama ya wandikani kwa kilongo cha methenya mwanza yukite manengane utheu wa uthukomi wa visa monene wa maundu ma witi kaunti nesu ya Makueni Dr. Ave Mulei mbithi ula kuwetwa tautai sa kuvitukithwa ne nzama ya wandikani kumana na ke kwithwa atati ya ula wa thukuma mbe wa kolotwa ata visa monene mwaka muvitu mainena andiki mama uvoso koni wa Makendo ni makulia vethiwe na utheu yulu waki kendo kila meweta takithitwe kivingesa uthukumi wa muvea ula withitwe wiyukumbilwa ni mathina Mulei Mulinge na maovo. Ina matongoni mwe andongo cia mwika kaunti ya Makueni Charles Mulei mwikani maweta muvea wa witi kaunti ya Makueni withitwe valoko kumana na Dr. Ave Mulei ula ni ofisa munene muveani wa witi kwithate utambulio nenza maya wandikani kaunti ni sunundu wa kukwati ya mawia eli amwika mwiwete mwa miolotela withitwe nengana muveani unde thitwe yati undu valite nundu ofisa unde na ukumu mwiani wa kunengana mioloto Waisia paiva lua mwana kiosu sign ya body take ya serious paiva lua mwana kiosu wa sign umundu daktari sionde wa transfer kananda appointment wa eka umundu daktari sina right iko tine nono mundu sinena mandate maweka transfer. He has no instruments of power. So nye ningu kuola siya watu kendo chambe governor okay publicly azavye niki mundu wanengwe mandate ya vuku mata CEO na public service board ya amu na instruments of power niki court ya atuye kana mundu na wale totia weomwe nundu ena mawele nenda kitali wa county ituo na bado ni CEO yu na mawele na kisheria it is wrong. Suma kautambitu muvea uwa witi kaunti ya Makueni kula kuyo visa umunene Dr. Ave Mulei unosusi mitandaoni ya mekumukuleni na mevisa makuona nyakananda wane siya uiwe na siendea kwa masifitali nikivadho konyo tina wakio kingi chane ndema kaunti ya Makueni endio yuva endea kukosi wa mawe kukumana na maunungu dhoshe mako kwa sandawa kati wa dhuko miongi muvaluku wa witi kaunti ya Makueni amweka ama inengana medhona monza kwa gavana kulainesi ya ukewa uwa muvea wa witi Itu itwe kwina gap nene ya udhukumi masipitali ni maitu ukethia one kuenda wanda wela nini so tunonia balodi ma kuno bisa na mabox yengi mathei ma kuno bisa twari wenda wese hospitali lakini kila kio tumacha nika nao noyu ukai hospitali witu uwiba wa Makendo kola ibasa ndawela silingi 5 tramadol na panadol wetu moka dikuanza granular ulale otome waika na unyu ndaka meka na wiki drip isuwe kibla wabikabu ukatuma wakati kuanza kuma financial here ya mwako ile ambe July ya because padhi scan yaikwa hospitali yesu ano makila sema adhibu makatuma hospitali wenza etu ndo mandani machine ya collapse ye kana ni chao etu onenga na mithana muonza How many days? 7. Na netu kuandika balua to the office of the governor. We will write a letter also to the county assembly. Na netu kuandika balua to the ECM health. Na tuyandikia ministry ya health. Ile tongojo ni CS Duale balua. Nekanatu mane within 7 days. Kana mundu kwa sakuwa weomwe kana umegua mde. Bunge ya kaunti ya Makueni tulo mote kwa kila kiwete kana takuvala kwa uyani wa kudhui serikali ya Makueni. Vandu vake maweta kwetha mbunge ithi tuitete ya governor na kumwine ya mbathisi ya kumukumia. We are oversight sia county tiwa senators ende ni wa MCA ila tusakwete lakini nina kemako kingi muno nundu MCA sito nisia anikie pe ila sio tete ya uwo na sio ni minority na we ile ingina sio sia getio thio koma na executive sitongwe wene speaker wo ukethia yuma ikosoa serikali na maeneno bo wa serikali mawo ya wone kunengwe wagi kutoa Mombasa kutoa Naivasha ukethia ni moya manunu na nguku muno mwene ndya kathina MCA situ kuma strike ya nase sioka ya nengana ini ultimatum ya kule governor any question ya kule waziri kana ya request any statement katika assembly etu makule aki mweka sange na mwima na wela tu amusa kuye mukathukume mbunge nzikayo sito sia kwekithia kana Dr. Ave Mulei muandike rasmi ta ofisa muveani wa utinenza maya wandika ni kaunti ni nesi akima okorete na wamwene kivela wanza maine Kodemas Muteti na mwandiki manene Justin Jambi kwa makonenga na usongi omwethianu konya kilengeseke Mutongo TV kuma Makendo kaunti ya Makueni Unita wa Mulei Mulinge.